राहुल सर त्रिपुरानी कांग्रेस सपोर्टरक नरमनि लीडर तिनी रैली खाइमानि नायना निंगे आनी यूट्यूब चैनल नाय तंगनि आं दिबर काम जतन आं हाइनो हाइ नरकनो लामसगो आनी चैनलो आं तिनी एक्चुअली हुमायून तुमो फेमस है राहुल गांधी नि भारत जोड़ो यात्रा आरो से कचाय थांसिगो नायदि जों ताबो जे हुमायून तुम नायना फैमानि जों हुमायून तुम थेज थांलिया जों राहुल गांधी नि प्रोग्राम नायनन बगैसे बिनि उल्क्लको थांसिनाय ताबो अबके आनी दल ब दिल्ली यूनिवर्सिटी वो एमए खाइ मैं अभी जस्ट अभी आया हूँ, यहीं से रिटर्न लिया है मैंने। सुंदर नगर पे थी रैली अभी। कैब नि अंकर का कैब नि अंकर पाई जों ताबुक ताइसा हिमी तंगो आनी दल भाई लामा से कटर से गाड़ी काइसाबान जकरी नाय दियो र जो तो ब्रक न मठाक पाई रिजा खा बसकांग के जे रैली चलै तंगो ओवर ओके ब्रक नि सपोर्टर जों हिमी तंगो अब के आनी दल ब ओडिशा नि ब के एकदम कांग्रेस नि सपोर्टर आंगे कांग्रेस नि सपोर्टर या ना बीजेपी नि ना ताइकुम पॉलिटिकल पार्टी आं जे काम काम खाई ब्रक न वोट दिनाय जे वोट रिफ्यूजरा बरम गनां राहुल गांधी ब फाइ तंगनि सावो जों आं नरगला फुरुंनाय नरक नुखना बुसिक बरक बां आं जे नरक न किसान मांगलि फुनुगि मानो बिकॉज बिनि आसके न सिक्युरिटी गोबां अर आसक गान आरो थाङि माया बिनि लगे लगे न जों हिमि दङो राहुल सर कांग्रेस नि सपोर्टर अनेक गोबां मा बन चिनि श्री राहुल गांधी न ब्रक बुसिक सपोर्ट खाइ दं जों रेलियो न हिमि तंगो आनि के आसके न याकुं सागा आं हिमि मालिया ताबक जो तो गाड़ी न बंद खाइजा कारो तमनि के अब रेली चले तंगले राहुल गांधी बो आसके न हिमि मानो चानि के याकुं से सागा बो आसक एक्टिव और के मीडिया टीम रक ये आं सिगां पुरो न्यूज रग नुकुज्रा आंके आसक इफेक्टिव अंगला खनि संगि दङो किन्तु ब्रकनि सपोर्टर अनेक जज बाय खाइ दङो ब्रक नरक नाय मानो गाड़ी पर्यन्त बन्द खाइखा ब्रक प्रोग्राम फाइनल हिंदी फाइमाया कैसा मॉन्यूमेंट फाइनल हिंदी तंगमानी से अब से ब्रक यांग लाई होंगे बा तो जॉइन खाइ नहीं सिना हिंदी फाइमानी आज तक मीडिया नि बो न्यूज एंकर खारि माथां गाव जागनि तामनिंगे बो निबिनि न्यूज रको मोदी नि सपोर्टर मां खाइ तंगन बागै ताबगो ताबंगे जे कांग्रेस नि सपोर्टर रक बाय आसकेनो डिस्टर्ब खाइजाखा बो न्यूज नाइ मालिया जे त्रिपुरानी कांग्रेस सपोर्टर रक नरमनि लीडर तिनी रैली खाइमानि नायना निंगे आनी यूट्यूब चैनल नाइ तंगनि आं नरमना ताइबो फुनुगि तंगलाय जे चिनी तिप्रासा कांग्रेस सपोर्टर नरक नाइमानो ब्रंगनि सपोर्टर बोसक बां तिनी ओ प्रोग्राम दिल्लीओ अंगो तिनी आइद्रबनो
Faridabad ni chimi o rally start dongo tabuk hingke Delhi wa hapai ka Delhi norok nai tongdi ani khorang pojonto kosori thangka tamni ke actually omai rally roko angwai saban je phajegi ko mane angke tes tongthok jagi tongo omai rally o phaina ni bage ang ani dol bai phaimani ani dol noke ang sai malia bo jaga tongha ang bona saka je safano je last tobo brok bathangnai a jaga no chung call khailai coordinate khainai tabuk omai rally rogong ke dol bai thangmani che saya because masa khai sigang khanai masa ulklok tongnai abo somanno se ongya abon bagi ang masa kata bono ang tabuk actually joton jai buskanguno sokpai kha haifano je chini Sri Rahul Gandhi sir bongke ulklogo brok khai tongo ang congress leader of asek sinia je top borok rono jimino news rogo nugu state ni president or tongano tai general secretary rok tongono tai brok ni kabangman leaders tongono haikono ang brok bai HSC siniang ja bakok semi ata sini kangkyang kok sakamun brok bai kabangma borok no security or mani tongo ang nijino saimalia ang tini busa kilometer himka but most probably 10 kilometer achung himkana tini obo je Bharat Jodo Yatra himani obo Rahul Gandhi start khaika Kanyakumari ni chimi Kanyakumari South India kalayo South India ni chimi brok Jammu Kashmir North Indian jera thangnai nukna chini Rahul Gandhi sir bo tabono yang tilai thango ang actually tini onek bini ganar mangno ongjak bui kabang mano bobai malai nani thango haifono je security rok bai je khidari ri rojako चिनो आप कैसे लगा आज का भारत जुडो यात्रा का बहुत अच्छा लगा मेरे देखने से बहुत अच्छा लगा मुझे आप राहुल गांधी के सपोर्टर है ना tini ang onek no kha tong thokjak tamningke ang tini Bharat Jodo Yatra o jaga bo brokni rally o participate khaiman kha ani grandfather ani amani bini babu ani grandfather bobo kaisa congress ni age leader tongmani haifono bono 1992 o ATTF rok brok buthari dika tamningke bono bini kam sasakyana or else bono kena nangjakna ambo asuk saiman sokya tini ang bini grandson ongoi ang tini congress ni Bharat Jodo Yatra o participate khaiman ka tai congress ni joton sa leader kotor Sri Rahul Gandhi ji bobai malai manka ang onek no kha tong thobo ke ang nor gna funugui tongnai tabuk onek no borak kabang o jaga o tabuk chung red photo sok beka ta singong ke ang side chimino himi tongmani tabuk ke lama ke saron phai ang him kada ai ne kana experience bai ong kana
जों tabuk red photo sok paitha tinini je last tobo angkha khayo je ani video nai tonai rok norgo nukna Bharat Jodo Yatra bahike oro rally ong tinini video ang oro no mathak sinai je nai tongnai rok no belake no hambai